Na području sela Ugljare na centralnom Kosovu, gde bi trebalo da prođe trasa puta Dulje Merdare, nastavlja se eksproprijacija zemljišta. Visoki službenik za odnose sa javnošću u Ministarstvu sredine i prostornog planiranja Fadil Mađuri rekao je da je cilj debate bio obaveštavanje građana o njihovim pravima kao i procedurama žalbi u vezi eksproprijacije. Mi smo se okupili da saslušamo mišljenja i predloge od onih koji su pogođeni procesom eksproprijacije. Također, želeli smo da uključimo građane kako bi oni bili obavešteni o njihovim pravima u toku eksproprijacije njihovog zemljišta, kao i procedura podnošenja žalbi i tužbi u vezi ovog procesa. Vlasnici zemljišta, Srbi i Albanci, nezadovoljni su jer smatraju da su cene koje su im ponuđene ispod tržišnih i da im se oduzimanjem zemljišta čini nepopravljiva šteta. Mi smo svi tu iz sela Ugljara, većinom poljoprivrednici. Ja radim 10 hektara zemlje. Sad ne možemo ni da uđemo u njive, uzimaju nam plodnu zemlju. Imam 4 dece, hranimo porodice od toga i totalno nezadovoljstvo. Ako možda se promijeni nešto, možda bude da sam zadovoljan. Sa ovu cijenu, sa ovo razgovor niko što su dali, nisam zadovoljan. Ja ovo što ne razumem. Predstavnici Odeljenja za eksproprijaciju kažu da se vlasnici zemlje za bilo koja pitanja mogu obratiti i njihovom odeljenju u zgradi vlade na 14. spratu.